Pemirsa, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Ditjen Bimas Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenak RI ngincan wantuan merupa pewangunan 153 genah pengubaktian umat Hindu ring warsa kalih talis likur. Pembangunan inucap ketujuan ring likur provinsi sejebak Indonesia antuk anggaran dasa kalih miliar rupiah. Saking 153 genah pengubaktian umat Hindu Tani pacang kewangun, Bali pinake provinsi sanipini ake moliang alokasi. Dana inucap ketujuan anggen pewangunan, miwa rehabilitasi genah pengubaktian, ring kawentenan 3.7 pura, anu ring wilangan umat Hindu ring Bali. Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI Trihandoko Seto munggo ring rilis dane maosang, program pewangunan genah pengubaktian umat Hindu, kanggen ngewantu rehabilitasi sah pewangunan anyar. Wenten sane kalokasiang pewangunan anyar, wenten taler sane kangen rehabilitasi genah pengubaktian sane sampun kaun. Melarapan program puniki, kaptiang sidang wantu krame, risejeroning pemargin pengubaktian. Tios aki kewangun pewangunan pura, Trihandoko Seto ngodarang, yening pewangunan puniki taler kemargiang, anu tering suang-suang budaya lokal umat Hindu. Wenten taler sane merupa kuil, majang umat Hindu Tamil ring Sumatera Utara, sanggar pamujan majang umat Hindu ring Jawa, miwa Balai Pasarah, majang umat Hindu Kaharingan ring Kalimantan Tengah, dan nema pengabdi program pewangunan genah pengubaktian umat Hindu, tane sampun mamargi nucap sida nincapang malih kewigunan nyane, anggen ngelimbakang unteng kerahayuan miwa toleransi ring tengahin pemargin moderasi magama ring Indonesia. Moderasi magama kedadosang silih tunggil misi utama program puniki, tani ngawinang umat Hindu pinake per Indonesia anu tering ajan leluhur kitab suci Weda, Winata Bali Pos Nguningayang.